Tjaša. Halo. Kaj pa ti, kar tukaj spiš v zunaj? Ja, zdaj ko še fotki. Zakaj? Ja, nimam več stanovanja. Kako to? Ja, tako je nastala situacija. On so me urdi. Našli nove. Deo, greš meni na kavo, stanovanje. Pa pija. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Well, that was cool, but then I heard a rumor, Your crew was riding for the white cliffs of Dover, Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. Pa je moje stanovanje. O, valjda smo pogledali. Res? No, malo. Bez ujeda. No, tule je moja soba. Kako in fajn. Kaj imaš cimro? Ne, tule je. A ja? Še. Tule imamo kuhno. Ne. Kaj si našel ti tu stanovanje? Na kamerici. Kak je kamerici? Nisi že slišala? Ne. Spletna stran, kjer lahko najdeš prosto stanovanja. Pokažem. A ja? Ja. Poglej. To je nova stvar. Najprej greš na spletni portal dostop.si, pišeš in se potem tukaj vidiš malo. Aha, kamerica. To je kamerica. Ja, ampak se moraš najprej prijaviti. Si prijavljena, imaš mail? Ne, nisem na dostopu. Ne, nimam. Zakaj se pa imam druge maile? Ne, moraš imeti dostopov mail, se registriraš, dobiš dostopov mail in potem lahko dostopaš do kamerice in iščeš stanovanja. Le, čakaj. Ne klikni to stanovanje. Vidiš za 2 osebi. To bo jaz poklica, ja.